Man mati gamina ni Paulo do kyo kaido kerinto. Rakwa patfatek ikaduana. No kang iko pa jinyo no kakwa pa. Jiko ni patwawo magdenga chiriching ko jinyo. Akano teneteneng ko wa inanaw ko jinyo. No kapi limuang ko no chiriching na iya mataduto jinyo. Ta minato ko na mamnekido kabuno yamatarka ayako inanaw jinyo. Ta si Yesus Kristo ni padket dado joji kao yako inanaw jinyo. Am wurian makarans ko jinyo do dangam mal makoso katao-tao. Am rikrik do kanyaway ko. Ta iawa ko kajiko maka tengan do farina ni yamatado to. O nipilimuang ko chiriching am bakana masalit amirngan. Suko jimi ganganino chiring ko. Ta yako ipi gangan wo seiri. Umuyat yakana mapatuwaw siya. So, ikano yung no nakanakam nyo di yamatado to. Bakana munganido tanatanang no tao. Ta munganido uyoyat na ni yamatado to. Wo yamakak deng so nakam di yamatado to yako pinyimuangan no yamakdenga na nao. Bakana munganido tao do karawan o tanatanang. So jiko makalavachiso tanatanang no panyirisiringan do karawan. Ta amin so kasarawa kabunano tanatanang da. O yako ipili mong iyam. Jida panyi patwaw no tao no kakwa. At tanatanang na ni yamatado to. Ta no kajinapa mamaugan no karawanam. Amira na uri. Nakenakam na ni yamatado to. Do kapachi kaup taja no makwa. O panyi-panyi siringin do karawanam. Abo jirao manuyunga makatanang do pamnemnekana ni amatado to. No ni kataningan daam jabu katoda padkatan so marui panyi siringan tado jojika. Akman so chiring do seisyo. Ta manyiringam. O nakam na ni yamatado to. Itornado amraralinya tawam. Jida panyi machitano matada. Jida panyi mamering no chichiluanda. Jida panyi manakem no tawo. Nakasidong jatan no serina ni yamatado to. Ata ipakatanang dia. Ta katangan no seriwo makakadaya faray. Katangan nao jatan nga faray na ni yamatado to. Jitatan niyo nakanakam no tao. Tao katao-tao da o makatanang dia. Akman siyangan, tao seri na ni amatado to. O makatanang do makakadaya faray na ni amatado to. Tanyo dia niyawap o tanatanang da no tao do karawan. Tao ni tuway na ni amatado to aseriam. Uri o ta niyawap. Uri o ta ipakatanang do makakadaya ari-arilo na jatan ni amatado to. Urian, ikabakan na tanatanang no tao o naman inanaw jinyo chirichiring. Ta chiriching no seri o naman inanaw jinyo na yanan ranan no seri na ni amatado to. O kabuan no seri na ni amatado to Jinangap o ituro no seri na niya matado to. Tao akmara na siya nga tawam. Jidatan niyo akman siya nga faray. Ta ipan sida abuso ang angayan. Ta uyanan no seri na niya matado to makatanang dia. O yanan no seri na niya matado to tawam. Uri o makatanang do mungane di ay matado to afaray. Amo kapuano seri atawam, jidatan ngiwo mungani ji yamatado to afare. Amuri wo jida
riyakino akman siya nga tao. Akman siya chiring do sa isyo. Maniringam, sino makatanang do unong na niya matado to? Sino makayukod niya? Yaten ta kamo yanan no seri na ni yama matado to katan ngan tao unong na ni Kristo.